Badwam kasia no pay na ha na bema kwan na ye de asie de adu so no de bon krata no aye krado e wa ha na fi online stories ne bi nso e wa ha ti se ben su gina na so de ai ye no e to so ye mo akwaba ba jo so araja abi buza se eyi wadaroma aketua ne ba this week and as e bia Monday for abayaju my phone ye gina na date ye say aketua mra Monday se ma twa me ho nkrom sa me hu se aje ejanam sister and mo di ayi ba ko ne de na wi November de na na w say the month is here ya so be she de be ke nyine this week e de month de na ojine this week December na making ya nyine this week and as a chire so a bia ka next week Tuesday ho no o de 24th 25th Debbie, wadaroma. Hey, if you wadaroma, ni bebe sha say. January ya church. Ensa. Ahon so na bills wo pa. Ensa. Me how nyina ne say. Wa o dan ka so December ni January. Na me ma odue. Me ma odue o. Sa o dan ka pa aso December busu wi e January dia. Me ma odue enko han dan da. E man hye ne fa ngusi December or January. Debbie. Na yo do. Han bi da. That time o call ye no no. Osmosis you tell me come no am pour ya offer chiro o ga say cancel movement na so me wela me de me. Han bi da. Say o dan ka pa be so December and January. Wallahi. Ilala. Ina baba nka baba ya take aswa. O sa ko hia fie ro no o se onte onhia. How? December January o dan ka so. Jai. Se wasa wo ti so osmosis so a what's that? What is those Moses? Brother Jacopo. Yay, Jesus. So what's that? What is those Moses? Apart from my dad, warranty, what can you read? You know, my goodness, God, change your destiny and your story. Osmosis. That's what for a fruit is a press lavoda for one amudia, and they would do. Now, I will deliver December, January. What? It was trouble. And you remember buying paying for any private business owners. They come on consider, more for consideration because I'm producing next week 20th now the ATS. To more consider because my cover a crap proper. My father pass. My room chanta, Honoma Sema, Baba, Roma Sema, could get a jar hold also. A normal dreadina and yedi. So I feel in say you did jam me on say bro nya dwan ye. Na me aduma next week we feeling. Next week. Okay. And now what to baby I was say ya me te hwana me ye. Anu me fa la badi kwa so wa moody. Emuda ho. I want choki ni pe kwa chele a what wa say bro nya no so. It depends on baby at here. Everyone who so that. The here e kase pa e di bi di agro ne say bro nya bosumi ni January bosumi ne bosumi mi ni we no. O di February kakra kan wa. Sa bosumi mi ensa we no. Me say yan cry hu yi apart from say tutu anamo na ye kasa na edwa na di yensa yensu ye hwe ni yi no ye sikasem titiu emfa won say odan kakra so ananso ye sikasem titiu because we are there ankwada no omo nim say dogo bi onu abewu enti omo dia ne say ye kosuku ana ebedi we ne yen hye nkola no so the timetable am we dia ba me fie no aye adwuma ene kosia create nkola me say timi ko be 2 weeks kane no 3 days when I chill. Na me nim crop dey PK jo kwa no. Kusu na uchi one obetwa one eye and half. Menim kusu am dey pure. Sachet water kwa na abade man bottle water. Onu mo e ka half na dey so liver for na otro mama puku ya na dey tare wo sa. Now they are free because e bufu je bibia. Be say so mo titra just wo. O ti na ka unko forward. Man puku ya na otro now they are for wo sa. Now o dey a year teacher now they are free him. Obasa back man pokuya na onko new one. Sa pepe na dey adwuma. Mpe problem bia. Bread no o talk ba ko akane na meto no sunrise sunset to no voice la no. Na 8 series na call 10. Is it na 20? 20 series. Bread me say na o si din within the week. Maka chiro mo. Utwam say na ubechem 4 o do bia fam. Enya go na the moment you do more chocolate spread this and when I'm cacao. Anyway, a debt exchange program. So one of us actually said it now also I could talk to you. There you say
Akoko no de etimi so amansan so ye edi ba bia na wo hwe scale of na ye but also the whole person okoto live birds ni bi say broiler na wo turn fresh ni e come fresh ade mu nyina be say be me say yes ade so 120 cedis ti broiler no say wo nkwada me nsa ba ko fa ne sere na we fa ne nyan na we fa ne nyepia broiler na aka be 2% say it wo mu na kusu ti nam kra no wo she wo advice ye we nam pi no watch nam broiler wo timi chembe 30 kitin bibiri it will be 5 na aso mu nko am na ho be fie ha adwen no ho nti no be fie ha adwen no so at ho nti no be fie beware me dia bo da and also masa mo dia bo so dogs we kwa do mo nti no mo hu fie ra kwa da go mbeyo ti misramu mo ma mo economics ni nya adwuma me ni ma economics me ai boa me bi si ne Mr. Brichum me economics teacher o so do okodi dwa afo na se okodi dwa so eni na no pa no person o come bluff o free be 620 ho ko na control me na say baja tomatoes dey see interest is that the only what me come here no e bi o dey jo 40 o pre odaji 15 na nya wo akra we dey kware media we dey ade a wo gi dey papa na bra we be dika so still waji na ko the 6:30 dwadi e ye che bibia 6:30 pm manage ho osmosis say anu so be wie na unkodi mura e tra ya so light asi so amaye fefe o be wie ade beti o be bie so na wo se sa de na nya papa ya tia obi a bra se se ma wo do atwejo de o ka tare no de brema ye ho kwaye de bro ma make how say on the 30th and 31st of December for homecoming ya sha asia ne sa 30th and 31st of December na 1st January no ya de adanya me aso kwanso nkoso nti afo ade hye nyina Ghana ma hodo nyina so amonso onyame adom pese mo ba af be hu de ekoso ho no momra mekan mum na afi yenko siesie fie kama ya the original minister ase and ya the organizing committee no Dr. Agama Bechem United King's Court chief executive Nana Baswa the council of state all our MPs from your Mami Frida Prempe Kofa Bobi Bano Tuako Alaji Collins Dauda ne Eric Poko munyina obibia Era Benjamin da munyina ma se kama all the district chief executives in Sunyina no Damas Nana no munyina from House of Chief and Nana mo akanyina no we are so grateful say this maiden edition Baso Ahafo homecoming 2022-23 Baso on the 30th 31st of December and the 1st of January na yenhye so na yenkosie fi na yenkogie ni na yensepe ho daily guide and be sure say Jomoro NDC case petitioner files appeal and afei enim hadem say D-Day for Atu Esien nimfo yin so ewa anu say ana afei NDC mabunu bia isi so mo ye to trust them bia ensem fata no ene sika so na do mo say wa be hu omo no wa the information ba no 10k Ghana cedi de maw ama bibia etimako nti omo fo yin so e de da hanum say ana eno adan so no be hwa asase wo so bi etifa mu 3 seconds bi na afia mafo ashase kinkan mo bible mini erade na ho erade pawo machida Yesu Kristo kam ho owo mu nkomo nya ne kure entwan ma etwabre ne nso ansa boaboa ho bere biada de nya kakra ya e ma re visa ifu akache nadmo era nadmo pen kra mbre na ajima prempe wakada dada say even baby aban aso ekese na nkasa sikura no e ho na nya papa so atiase enti yesre nyame say here de ohu ye mobo kakra na wo experience bi ndebi dem afi onim majuju me hu sa meza mafo o de na esi na me se mesre onyame nka obi akoma nto ne yam onyame nti yo ne sa de enko achiri mo my Ghana why na afi ye na so bedi mu nkomo ahwa adesua betimi se ekosim po a de se menu nyina no ye na etimi nya ye nkwa and it's very important na no ya omuntu me predict answer well say asase no ehun omunim nti na nadmo panyu betena ka say ye wo mia bi won kran ha ho ya bia bi asase wo so no ebetimi asi at any point in time ati ba say bia de no esi ye like an community inform ye be Sunday or Saturday say we make say ase nsu e ba na be din say nsu betimi to wa nsu betimi minim de anam ka say be din enti say nsu a e beto a say we ka say nsu beto but minimum pay for our morning dey on sa na morning anti ene e so sabo Ghanaian Times animo ha page 16 to ko ho no be wo ho na ye man pani adodan kwa kufu ado ene other 48 yi
African leaders ko US na wo mo akwa akohia adwendwo mayi ene amaman yenkan ko ho na nsamfoforo mu na nso ba yenkase ebomu anopai debt domestic debt exchange program no or say exclude pension funds. TUC urges government to page 17 Dr. Anthony Yaba ya wo general secretary ma TUC nimfoni ene da ha na mo ye ko pension sika na akra ya he ene yesa betete so no ne ade nti ho no de onyi yemfiri mu ho ni nyina ekoma ye nyina Ghanaian Times no ro hosam so a weekend na si ye nura ye bo mama ne ye nkase mu atane ata kwada duba ko free mu no enu ase kura na ye se ba ko pe na aka wo ho wo mo ma kan be tu o setere de wo ko Sunyane government hospital ne Konfanochi because no mo die no e serious em say head injury ne nine fracture no ti omuhia specialist erade hu omomomo but obi kan asem bi we de ya ye krom kwan ti yensan ka hafo nso ya say abobo ya no fa kwan no so nya hwi nya sakra nya honko aho efia ko ayi danomika ampadu ayi yenya no mu kramofo ire okran de senkra ayi asawa se ne ba ko ya tiseska wo yi Badwam pa what na Kumasi acho amna bi woni so aswasi baby ese sika yi wo Kumasi me refi ho no apadu ni ho ana am se oni ho alaba ene de ba ko bi cross se me kan ni me baba go from one side na se o hwe de abobo ya eno nyina so ya akukudura wona etu anamo efa ye sa hihye we hono entiminya sawaba ne za make sawaba na nam asokore mampo me bo enye kra o hwede omo ye wo ho no ma sawasela ba sawaba o hwede abobo ya no ye wo wa mesi baby omo timi pie fa baby eti wo nam ono oni kwan se onam ha anaso baby bo mu ano nem sa emra wo we hu no bibi ho na mra bi wo ho de obi asuro se obeyiri ti e de aka bibi na nipa wu just a day na omo ke afu Kenya asbe makwa kunza abobo ya nipa ngotwe etim na wani ya say wo na atumo na abobo ya de ni bia me tell station me say ngotwe na me say ketwa ya na fa nipa ngotwe maku no bi na mahu bi si bi jona ma say na me say na mo kwa me say e kwa class me say da bi o na ma say wa fa nkwala mako ngotwe titi bi so sa we na we kra nya ahokyera asem a anya ahokyera asem a nka we nu say de nka de fa bush ene badwe ene kra wo makeup kra Stella Esther nom ne yi omo say hwe a me fa nkra bobo ya oso kwa other regions mu de ho de ho nye so busy ntie oso madina kra de chana wo because the way omo maneuver one year to form hum now da ho no and yes omo so omo ni ayi light o say mirrors na break aso omo buta say yes omo ni break ana just kwa no omo you take a very good decision on this matter very important careful na ya me wa kan we ni kwa na akai me na me anim ni kuni trotro drivers pa so de dodo na me nko ye otwinye dodo na omo levels of indiscipline and disregard for the law so omo ye nkofo any road users responsible men omo ofie so ya na me nwanwa trotro drivers eye me nwanwa say wo se ye gu omo adwuma ho fi na so ye trotro driver ade wo de wo sabi o nyansa ni utiri mu ana che say wo mo attitude how ko be sheda ba be wura trotro drivers che say when ni abotira me say asofo de bebre omo twi kan de me sure say bebre because the obi be ye wo wani mu no me say na me be say che say wani mu kura hu light da wani say ya enti so obi shatade tuntum nam kwan no ho na street light ni ho a ha de be bono trotro drivers asi na ye hwe yi ebi mu kura de omu ni light kura na de owo light so a different light bi e bo ho no ebi bo suru bo form omo artificial lighting system ani ono waka because ebi mo light ye different kura ebi nim de na omakoto fie de na ya de board dem street light de ni bi ana mo de atintare kan because ebi de mo odin etwa wani anhu hwe if you say na na ye na do uti kwa nsema ma wo se wo ba ko bi wa cathedral de na to gbe afede na ye to gbe ya akeke bi a kire ye se national cathedral an unproductive project o se yenya ne to gbe wa kasa niema bebre free nanum ene okọ aye no ase me read manjoonline.com so to gbe ya so sa kan bibi about ene ase adwuma na favor bi taxes ni bi ho no mu a
ase favor bi oh to be akasa ya opani wa transe abubu niam mu a kire se pani mu wani da ho ye ne se nipa de o madwen kire ba ne nyina de ato nsanie so ne ato adwene saa na ma oman ma me mu ne didi atem ne ya bagu na we de ogina fa we akoye dia ma ya kan ko ne mpuntu se ne wadwen kire na anko party A ana party B ana ekowe ho ana ekowe ho a eji se ye tua sika no ana onim se bi adwene abetim di adwene eno na ma oman na gina ba bi gina no obi a o che na adwene ye contrary to NDC or MPP bia na say ni pan ya to no so ebe no man na bi e to obi yeah na you would ba han so MPP so alantamati ko tua sika bi se electoral bombs saa ne wani nyina kura so mo is not encouraging so at say no no nyina na kwan bi su no saa asa o to nipa saa e kwan bi su no e kwan bi su so at say na mpedu o mu ade na na ai say akai kura na we so ya abrahosam this no innocent boy 16 hospitalized after being tortured over missing 4K. Oh some hadwene memma so no mo bom ma Christmas na mesere mu anyway ni nya Christmas nko na de na there be Christmas epejani mu boapayo memma ni bi bura na running away from responsibility sir so what I say the watch that there ebufuo ni bi kura no de owuo oh but yeah but who no so now the wa hwe me now they try hey na the my yes I was promote kura echi obi ha kura ye issue to there fa unsa nye ntoto mesre mo na mo nya say ye nko dobs wo ho say obo be ma ne ma ho ban nye oba so what I say obo me ma ne ma ho ban ne mofra ti mesre mo daroma uni bi kura kasa o uni bia ebuo uni bia kasa uni bia ebuo kasa so what I say mesre mo mama afia koto de video bi to ho mentimi ahwe mentumi ahwe obi obro wo ba to the stand say kwabna na wo de say wo ni nwi oba kire ni nwi ni asom wo tutu wa som de ne ti ato fridge so se Ghana ho se hin the fridge so wo kan fridge na ato ne mu yesi e penache no so e UK ni o no ba cha say video mi mentumi ahwe mi hu kakra na me say da bi me ko na ya blocking because I den so obehwe enipa da sani eh ya ka bibi chere na fe ya no ade no ma munya nti de o kan ye no ano ya nya careful na hu chere nti obi edi bone ade nya abufuo kra na ye buofu stan ya hu chere nti but no so aba nti ese ye manage ni ehu ha wotumu se ade bo hu ntumi contain no apie bokwa na ade no kwa se afia anwo chere no nya afi na ye be kwa chi sa because yes my main country once you are growing problems are growing riches are growing troubles are growing challenges are growing bibia nyini no stagnant eti wo fa she utim wo nyini no na wo free crutch a wo be say wo university na wo say na ka top milk no time na wo crutch on top milk so you also challenge yourself enuntina maybe home economics aba me fia won tia normally wa criticizes ni bi you are still living like large as if say sana and you come back to complain and nobody boy we create it ourselves who live who brebi a wa wo gini say atwu sika kopsa onso so the football come aban bi also aban bi ni wi ase get it straight ah obeti ma chip normal bo dan bo cement bo agina fa akosa be 5 enye possible but aban hihye betimi ama oman ni mu hufo no omo ho ahahara omo kakra but enye a solution to it if you wrap up na very enti ene ye mfansi ha emu obi a mfa bufo mu obi ote me nka no boko se de eti obu a wo ha adwen wo a wo so ye so bon ogigi obi ye careful emu obi ntrene nsa wo so me mfansi ha de adu so ne agudie mu nsam professor Ike wala said it was so efisem komo ho na fempensem mu aba yampon fi se Adom TV 9 lessons and carols no so baso Basia day. On my bed, Maka lesson, ni binti ya beshed. Okay, I'm in Tabaka Metrojan crab. Ah, Yami Adma, what's that? Why, Papa? Holy, honesty. Hey, oh, what you from Cobbing? That's a fire, Papa.